A very good evening. Northeast Windogi dialogue assuming Tavi Punamakpo Han Mamakta the Dongi House HEEYAI LEIMA Tongramna Punamakpu Taram Nokcheri. Northeast Windona Tamjaba Quicking a Sigi dialogue a Sigi topic. Kabaw Beligi wathok Kanana Chumliba Haina Qui topic a si assume high topic a si Kanani Nebidum Kochabani Queen Rang Hokiba March Kitang Taraga Matuida Quigi Rajya Sabagi Parliament session da Quigi Manipur gi MP BJP gi Rajya Sabha gi MP election basana jawbana pukhat khiba warol gi matung ina Manipur Quigi Kabaw Valley si hana Manipur gi oirambadagi how khiba Quigi 1953 gi March ki tang ahumda Jawaharlal Nehru Quigi Congress ki Quigi Prime Minister Jawaharlal Nehru na Burma da khudol tamkhi haba warol si Quigi Parliament Pukatliba warol simak Quigi MPCC gi Chief Spokesperson Harishwar Goshabnina Masi Yumpam Yaudaba Masi Adugumba Yumpam Yaudaba warol Makakni Haiba Yaningda Supongdoragli Adumapo Hozik Laiba Quigi Kuki Madi Meitei Anigi Tokliba Chahi Ani Pazala Kadorba conflict Asigi Waroshin Purapangam Dringagi Cherak Asida Parliamenta Quigi core issue Nabagi Mahuta Asugum Laba Kabaw Valley issue si Pukhatlibasi Matam Charibra Chadribra Aduga Congress ki Maikei Dagisu Masi BJP gi Masi divert tactics organi haba warol su adumak thamli adumakpu Hozik Kabaw Valley gi wathok sina maram oiraga Quigi ang hawalaiba naharol singda Quigi Manipur gi chap chaba Kabaw Valley gi history sigi matangda Masi tasengna Masi Jawaharlal Nehru na pitho amra Natragana Quigi in Thok margin na pitho amra habisigi matangda Lairiba Quigi Hozik hawalaiba naha sing sisu chap chaba ma khanghan ba habisi aduki matik mathok tai madumak na ngasi pukachariba topic asi akoi Kabaw Valley gi wathok asi Kanana Chumliba habisi akoi BJP gi Maikei dagi Jawaharlal Nehru na pitho mi habisi na chumdoribra natragana amuk MPCC gi Maikei dagi akoi ining thau margin na pitho mi habisi na chumdoribra habisi gi matang da tongan logan ba akoi panelist ahum dagi tongan tongan ba warol taminasi auji akoi studio da panelist ahum lengshin bidno laire Panelist sing ahan mamaktada sakaminga konane taksabagi tanjado untang mayang mapamda thamjage ahan badai Quigi Oja HEMANTA NINGOMBA Quigi senior journalist Oja HEMANTA bu taram nokchari ani subada Quigi Oja TOMCHA busu studio taram nokchari Quigi Oja TOMCHA social activist ni duga Quigi ahum suba panelist si egi ikpa BANKIMCHANDRA nima lambi da lay hauzik minute amanigi manungda yokshalani mayam masigi damakta mayam nangakpi gani adubo khoi adumak makhata na akoi dialogue sidi dum hausin jage marakta dum bangkin yaura kanda makhata ba wahang bangkin da dum lakjage ngasigi pukachari ba topic Kabaw Valley gi wathok Kanana Chumliba haibagi matang asida ahan ba mari leina wahang sei Oja HEMANTA da lakjage Oja HEMANTA hojik akoi gi lairiba kari haini hojik se president rule ju muk laire leiringai cheirak akoi hanagi akoi chahi ani gi sigi lotion phazala kadorba conflict asigi waroi sinama pura pangam dringai cheirak sida akoi gi even how kriba parliament han tang tara dagi phamba budget ki puthok pasida su akoi gi lairiba IDP sing sigi pirakadaba package sigi chakthung si machi mapung phada bagi nungnang ba nungai dringai gi cheirak sida Rajya Sabha gi BJP gi akoi gi MP election basana jawna akoi Kabaw Valley gi matang sida mu masi Jawaharlal Nehru na 1953 da megita March ki tang hum da pithom bani ka haiba warol lama mu parliament ta pukhalai se Oja HEMANTA timing se Oja HEMANTA gi mota kari haini kari point of view thambi ni Oja HEMANTA gi mota khoi gi ining tho election ba sana jawna mana Rajya Sabha da mana pukhalai mosun siko ada mana MP na haribu wafamsi Manipur gi naha oidiba miyam da haitareko mayam da adum wakhal da kokta adum leibo ina tawi ko taseng namakti sumbadi nati okay ado leisi kaino har kanda Kabaw Valley si akoi Congress ki Jawaharlal Nehru na impha da la ka da pitho ombani yai da haiba ko hima adum hai ado mana keno da akoi Nehru na impha da lakpagi tokhaiba magi marma amalai maduna maram amani aduga then Kabaw Valley sidi kamai to bono haibagi wari sina amani akoina masi puari si hangkat sum yengbada ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯗ
leiriba wakhilsingsi kitang ai tayonabra haina aingondda khanjaba amakak lei ai historian amadi nati aina sum thengnajaba matam sangna pami oirakba then aina sum thainerko mayamdugi matung ina haijabani aduga congress ki ngarangi moi spokesperson haigadra akhoi kanona tamo hareswar goswami na mana margin amuk tafsal aido margin tafsal aisi margin ki wari su lei leitabadi nati ado margin ki wari sina amani sidi gambir singh matam gi wari ko margin ki wari ji mali regati yamdi sangni mayamadi wakhaldi tadoi ba yam nuai ba wari su leiba ko margin sina su akhoi kano sida margin ki wari mati tangai panjaram ge ko margin sina magi mayam bas chawje si inthuraga ningthau oina nabagi damakta mana awalai paki awalai paki mateng lawe awalai paki mateng lawe sida awangi ahal oiraba ningthau sina mana tawnu kana ponte akhoi lanmi tharaga nang torga mu ningthau khobam munbai do afaba pot nati ama tawna nati na mayam kanna thingni ado yade mana namdana mana takshalaga adar leksalaga lanmi piu ai landani khotani na torga chawje kanosi last mas landaraga kanosi mana ningthau khomsi mana mulle mullakanda mulli sida magi mana hainagi bamkhak leige bako akhogi kaino se ai nangna aigi langi mateng pangtaragadi langi mateng pangtaragadi hojiki akhogi ne hariba ama hariba akhoi kaino se kabo se anu nakhoi adum ojongda aina gaina mana haiba makhak leijan leina swatong na thengni ai ga sajai doni history si ai chatra nate anu mayam na wari oina sum angonda sum tabi bani komina hai kan sida last matore mana ningthau oire kan da kam sathi ge yar kan da kasagi kabu da pito khre na kabu na moi kangu ni kabu beli si barmana di moi oire lejan ne ko ada mana salaga tikse dum yalali konung sana gi tik yalali ama mayam ta holle ko ton badagi di kasagi sai tari kudak pagi hor khongi wari ama oire khoi da se pito pa adugo mana aduga tiksu yan balak mana mi thara yan balak pa kaina torga adugi sauna ba pot makhak legi aduna maram oirega landi thoi aduga adugi landuna maram oiraga kabo beli sigi matang da sai da badi kasu leite ba laidi aroi ba kano sidi amani sida makhal amane ba ko aduda ngasagi kanuna akhoi gambir singh maharaj mayam na khangbiram bani akhoi margin sida landare ning kano sina adagi landare ko sai tare kutapai wari lere sai tare kuta akan sida moisi chele oire kasada lere then adagidi lami akhoi manipur levy samgatle manipur levy mi samgani ado yawdu si mayam na khangi do se pangal yawi ko pangal muslim yawi ko manipur levy sta akhoi muslim yawi meitei yawi then akhoi gi kano se british ki lami su yawi british lami se kanano har kanda manipur si british na yamna kanna pam di yam pam ado changbangam de mafam mo oye ko ado brahmagi kano su itil su moina brahmasi yamna maroi mafam ne de khanga kamai tong control tong dun si mana khangam da banina somna kan si da leiriba akhoi manipur si phasana paishal lagadi yane si mana khambane ko khambanina ado dagi tawraga british na akhoi langi kulai mayam si loi pibani training pibani manipur levy si training piri moina ko ado tawraga kulai mayam supply tawraga laini hoi mujikida mayam na pemberton palise pemberton je matam da lieutenant yam na oe ma se ko ma si machani ma si lieutenant oe lieutenant oe ba se ma di yaw ni ha lan si da ma sa pa yaw ni ha ga ma si yaw ma lan lak da yaw ma si ko manipur levy da ma si yaw alo yaw si ma ma than da la pa ya da bani na mai commander am su yaw ko commander si lamkhang yaw lamkhang da le ho re ba maming yaw isa aina lamkhang da le ho changam de yaw mum gi de manipur se mayam khangbiram gani matam dogi manipur do kamai torong hoji pokda jiri lambi si meman ta de na adi matam dogi lambi sin do kamai torong yo adna british na changing de si mafum jida ada manipur levy do di tangai phadana ai rei pak kan na bugi damakta changla ya di na torong moi chang pane moi lambi khangi lambi tumit khang bani nam chang pane ko aduni change ado sai tare kutak pagi awa ma sha langi ba mayam jingse gambir singh na british ki mateng lauraga moi si tanthoi tanthok pada kai phok tali mayam na khoina hainai duni ko khoi kabo beli ai kabo beli bok se tanthoi oi tanthok kanda matam da british yok pani na khoi last di kedore zai sandhi ma hai tare ko yana se ma soi tong na bagi film ama lai soi tong na ba potuni khoi na ngasi hainari se khoi gi kari hai tare akhoi gi madu gi do kano si kano ki
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯔꯤ Treaty of Yandabo 하이세. 마시 1826다 동나버니. 1826다 동나버니 Yandabo 세코. Yandabo 동나버니 코피 마얌 로이 방나는 거니 마얌 로이 레이. 스데다 gambhir singh sina mana ga sai keno se akhoi gi keno Kabaw Valley se akhoi gi ni haibre. Aba Kabaw Valley se kamai torami akhoi wari ama mung lai Kabaw Valley se kari no. Kabaw si akhoi na ujik Kabaw Valley si khara amna di maiti khara amna di akhoi gi kari kyam kari ahogi kari no kaure jo ahogi kari kapu lamjau haidra kyamba haiji kaino kyamba ji kaino sineko ningthau se kyamba ji kaino hakanda kyam haiba lai pak se kanagi oiram ge da hojik sim brahma da lai bas chin je chin gi oiram be okay ko chin gi oiba ko chin ji kamai to ge bu chin gi kamu si hoi pong hariba ngasagi chin gi no porom da lai ba kami kamu se asiga MEITEI ga manarkanda ngasai kenu si takharakpane akhoi Kabaw Valley si takharakpane aduga akhoi na munbane akhoi na paibane ko paihobane ko paire sida ngasai ki MEITEI sina kallakada MEITEI ni thau sina mapangan kal matam sida na Kabaw Valley si akhoi oi aduga brahmana mu kallagana mu yed oi kiba sumai toraga lamsi kanagi no haibase tan taba ma brahmasu brahmagi ne na hek lengam daba ado akhoi ne lengam daba toba aida ngasai ki kano sing akhoi kano sida Treaty of Yandabo soi tong kan sida brahmana yene kai ye kya kada ngasai kano sidi akhoi Kabaw Valley hai sidi akhoi ni ana moi MEITEI gi oibe yaroi yene ye kan sida another lana ma thok toy lana ma thok to sida gambhir singh sida British na theme aduga nang sigi da mukta atopa lana ma mok sung naraga awa mayam ma nangra chokdi pito kor ka dogyo ko adu sarpoti akhoi paisa khara adum pen ge phone ge gaina toraga matok na sillaga sagi sika aduk sanga gaina haido adu photo adu lapane bo taseng bade adu pingram ne ko adu gi yana se ro do ne gambhir singh ga yar ka da 1834 da pi bane ba hoi adu da pi bane marji kai mai le ne ge da marji ka sai le de ko aduna si por se marji ki wai duna amani aduga si wari sina amani si le ko aduna si la ka da ngasagi keno si India ka mena matam khara akhoi khara na hai brahmana matam khara share lu pirami na hai ado khara amana mu hai akhoi share piram ba leiti hai ado ayam badi jagi British na paisa je pi British ka mena paisa je pi bale manipur da pi bale ko ana British ka mena se kaino matam da akhoi India ka mena hai badi India se government of India se akhoi British oi hai badi British India re matam da ko aduna ngasai British India si oi ka da magi power of attorney ha ga ngasai power se moi da pi gi matam da pitoki matam da di ga British na salam da ji da khoi kano se si ju pulap moi da sinar India ra sinar me ba aduna hojiki manipur da compensation oina param tang thasage sigi ngasai gi paisa 500 sika sigi compensate to woi matang se kana gum ba bi history je lana khoi gi narrative se even khoi gi Manipur history je da bo narrative se ani thoksal lamni na generation sing sina karam bana achung bana la hog doin sine ba yam maru ta sida mami aran ba mami makhak ta ki dore ba masida niyam khara nong hairi ba ngasai gi 500 sika si Burmana British te hand over tawraga adagi British na mu Manipur gi ningthau de hand over tawani ka ba waron su ja yauri ba hoi sigi matang se matam ai gi record ta di ai na khang bok ta di akhoi gi British na akhoi paisa pi bani Burmana paisa pi haba ma ai thengate ado gamai to ge bo parliament ta akhoi gi kanona home ministry na pakhum ma khungge ba du matang ba yangan matam da ni ko matam da British na piram be khum ma su khagade dum hai ko ado ai adu sumongane kali ado ayam badi zai kanona piram mane ba British na piram putho piram mane ko pi ni se lan tong da na ba ama tong da na ba gi dam yi ga piram mane ba ko adagi den power se kamai tore akhoi gi British India se sakhar matong da India ga mena paihore kan da India ga mena ne Manipur gi major to matam se sibo to buji sen je khoi da piram me ko sen je piram me ado matum da kari gi pi di no har ga ai haja be wani ko ai si subject to correction ai sama summe de hajaroi akhoi gi India gi kanoma India ka tille kan India gi leipak ama oira banina Manipur gi sakot thorang ama sem sama pon ma ki thogdang se Union of India ki makhada le banina selo moi de pi da su yare akhoi na pi ni yara ni na aduna mo silam ga ma le na khali aduga aseng ba ngasai kaino sidi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯄꯟꯗꯤꯠ ꯅꯦꯍꯔꯨꯅ ꯄꯤꯕ ꯅꯠ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯅꯗꯦꯕꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯁꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯁꯤ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯕꯁꯦ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯗꯅꯕꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯟꯗꯥꯐꯧꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤꯐꯥꯎ ꯌꯥꯟꯗꯥꯐꯧꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯂꯩ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯖꯣꯟꯁꯇꯣꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯋꯥꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯇꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯖꯤꯠ ꯄꯥꯔꯛꯏꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯔꯖꯤꯠꯀꯤꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔꯖꯤꯠꯇꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩꯅꯗꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯅꯦꯍꯔꯨꯗ ꯏꯟꯖꯜꯂꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯦꯡꯀꯔꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯦꯡꯅꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄꯪꯏ ꯏꯁꯤꯟ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕꯀꯣ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀோ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯄꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯄꯦꯟꯗꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡ ꯂꯣꯏ ꯄꯜꯂꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯄꯜꯂꯤꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯩꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯀꯣ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯐꯥꯎꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯆꯩꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯏ ꯆꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯜ ꯍꯧꯅꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕꯀꯣ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯛꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯍꯔꯨꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯥꯝꯃꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯇ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯨ ꯄꯤꯔꯦ ꯌꯥꯔꯕꯅꯦꯕ ꯂꯝꯁꯦ ꯄꯤꯔꯦꯅ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯕꯟꯙꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕꯁꯦ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯈꯤꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯔꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯄꯤꯈꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay. Thank you very much. Oza yamna marik chumba warol thambiri. Ai Oza Tomcha dong laksege. Oza Tomcha khogi Oza Hemanta nasu thambiri ko. Khogi Rajya Sabagi BJP gi MP oriba khogi lesemba sana jawna parliament ta bukhalaiba wafam si masi document sunglei leitaba masi baseless oiba yumpham yaudaba wafam amani haidena khogi Oza Hemanta nasu thambiri. Adumakpu khogi BJP gi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯦꯕꯥꯒꯤ MP ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯕꯦꯁꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯄꯩꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯒꯅꯤ? ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯔꯤꯁꯣꯔ ꯒꯣꯁꯥꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤ Kabaw Valley si Burma da pi na traga pi de happy wafum de ma pande. Man haji Kabaw Valley si Jawaharlal Nehru na pithok lamani habdu di aram wafum de na habne. Sagi ko malum di kanu da
Oja Harisur Goswami se Manipur ki ngomkhai haidana ko koi ngasai yam itihas ke mari lena na iba larik iba mini magi larik lei larik sida Kabaw Valley ki history je am phajana mayek chengna yawe kamaina piram bano ngasai oja HEMANTA ga ai ga kitang di sida sanadre mamni keno da sida leiba compensation piraga lobu natte ngasai keno je tha gi neba ngasai sika 500 habse amo Kabaw Valley na Manipur da amo halakri bo phawdi chena 500 pi ga dabani na habse sima dige atopon ko yam phajana naina sebuko kopna maram di keno da mesidi amna history angi o poni na de oja Harisur Goswami hoidi ta sena hata ga digo mana politics ta sang dingenda sai ko mana hamada mu BJP tong lerme de congress ong chese gi wane ba adun magi political affiliation gi wane adu ta sengna sai ko Kabaw Valley gi matang sida adigi mo koi border pillar kare kra matang sida de oja Harisur Goswami na khangmuse khoi na khangmode gi de mana saruk sama hene khangane ba ko adana hojiki leiriba nehiru na pithoi natra pithok ta habse kadi da base saruk pano na haina khang matam da masigi matang da oja ka no na su haire ko khoi rom da gi su khoi gi Kabaw Valley se pithok ro matung da khoi gi ne ning thaw amatana su masi mo na reclaim haide khoi gi ne na claim tau de khote ga na so haibile masi akhoi na masi ko hangat na yeng ba wat pagini 25th November 1952 da matam da MP se Manipur ge MP se kanan oge na haibu matam da Jugindro haiba kanum haide ne ja Laisram Jogeswar na pandai ni ko Laisram Jogeswar si man odisi Indian National Congress gini matam se moina moi ka mai to no khang oral answer hai ko answer si oral question oral answer ni is the 3645 ni man hangi se ko sagi matam sida Minister of State ta hangi ko matam dugi Minister of State se Kailas Nath Kaju haidana ko ahum suba keno ni maso Indian National Congress ni ko mana ka maina hangi ha matam da ko question sida hangu sida what steps the government of ko have taken for the reversion of India reversion to India of the Kabaw Valley Kabaw Valley halakna ba India government kari to bi ke have question se hangi mana ko ko ki Kabaw Valley da lairamba akhoi matam da gi leader sing si gi ma gi kanu si ko akhoi Kabaw Valley ga thana ba yad bi wakal si ko adi ma hai whether it is a fact that with the cessation of the payment of the compensation money by Burma government Kabaw Valley would be reverted to Manipur have the kanu da Burma na paisa piba lep khagadi amu han haloi da haibu mo ko adi hoji aduga whether government of Burma is still paying the compensatory grant to the government of Manipur hoji ki haibsi makata na piribra sagi compensatory grant hai tare moina sizna bo haida ko tha gi pisa je piribra bi hangne ba ata matam ji ministers na phajana khume mana kamai khunga de ko si aina nu pajar ge ko manam kanu amna oja loina makta khoi uminar si masi khoi document based of the buniko in 1834 the British government decided to restore the Kabaw Valley to the King of Burma in compensation for the loss of territory. The Burma government undertook to pay to the ruler of Manipur a sum of rupees 500 sika per month, which worked out to rupees 6,270 per annum. When Burma was separated, this compensation became the liability of the government of Burma. After the transfer of power to the government of Burma, the government of Burma continued to pay the amount to the government of India, who in their turn passed on the amount to the Manipur Darbar Harika. On the merger of the Manipur state with the Indian Union, the assets of the Manipur Darbar became the assets of the government of India. The amount which the government of Burma are continuing to pay is therefore credited annually to the central revenue. The Kabaw Valley is now an integral part of Burma, and the question of asking the Burma government to transfer the territory of India does not arise. Similar question number 1. Answer number 2. May I know whether the Maharaja of Manipur requested the government of India for reversion of Kabaw Valley to Manipur after the Indian Independence Act 1947 was passed, and if so, what action the government of India had taken on this request? He did make some representation, but the government of India then thought that his case was very weak. May I know whether there was any time and condition when the territory was ceded to Burma? In reply to the main question, I said that this was in 1834. That was this is about 118 years ago. The condition was payment of 50 sika per month, which now amounts to high level.
adunadi kaino sidagi akoina ugadabusi kaino habam dunda November gi tang kun manga 1952 pawbadi ko ngasagi kaino si akhigi kaino se paisa si pirami habil leire ademo sigi matang sida kari da base to ba mange na habi matamda ngasagi ko Kabaw Valley ga sigi matang sida lai iba matamda ko matamdugi akhigi director Manipur State Archive na government of Manipur sina mana magi lai sida ko detail notes on Kabaw Valley haiba magi kaino sida magi forwarding preface the iba kamai ni gab ko identity in modern Manipur, who is recorded that Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, during his second visit to Manipur in March 1953, handed over the Kabaw Valley without compensation to the Burmese. Sig ata hanbe absi kaino dang sagi ko ki paisa lobo sing do to khre kaina hai borong gadra ta se na hai ta gadi amom da hai ta gadi hoi technically kano na Nehru na kano da pi gi habidu budi hana pi dana legro po da mani ko adu budi technically naina ba yai kamai to jano na adu to da bo 1953 gi matung degi di 1952 di pi hai rim ni ko amni question ji da 53 gi matung di bisa pi le pa male ba ko adu na di mase ko makata na hojiki ngarang question hang nagram ni na soidana hojiki leiba kano sida ko ongoing parliament session sida idi answer am di thola ka drang khale adu si gi matang sida sagi atopa question nama sagi question je rise to ya na ba Manipur gi lu ra ba tanja sida asi atai naina na core issue naina da na Kabaw Valley puthore isi kari gino haibse yes masi de ko khana ba bu de habe yai core issue se kamai to ge da ngarang core issue se khane budget ke matang ko Manipur gi sida aina ta ho buda kano se speaker mari de thengne oza be mo leire oza Alfred leire adagi gogoi kano gi tarun gogoi san pa do ko mai min to nam haida asima leire aduga ngasagi ko Southern siga oza be mo na yam phajaba wa thame magi pen da ba Manipur da laiba problem adigi ko gi governor gi sing thumba go tawi ko masi moina kori su na lobra ta se na ta de ji kori su je mom da ha ta ga di lamben chathuk chasin ko di nongoi pikhalapa Manipur gi sine kori su de obhum di thokune ko sidai da oza bi molsi mai matam phangda na go ram gadra kemta mache na ta pandi ram de Alfred na ga dawe Alfred su yam phajai ma wangam se ahura pada 371 si gi matung ina ko palli uza ma si palli ko ma chinga tong ge se budget tongan ge do ne yes bilateral ke no le do sima adiga to pa mana in Manipur gi entire area sigi 98% di tribal gi ko aduna mana wangam go matam da ai di 98% gi ko mai constituency 98% di Manipur gi ning thong ne ha gun da ne khui ma je khale mo ne ha adu me mom lai adi ko ngom da mana ko mana conclude to ge ko can say hill valley separation say it is mandatory habam yaugi masing asi kanamta na pick up tawdi ko somna kandana ojabi molna Manipur kahel lakpagi Manipur gi awana sigi waji padana ngangi ko khoi kano sida parliament sida ko somna kandana Alfrena ojabi mol nangdi 8% gi kano ni miuni ai 98% gi 92% gi ni ko aduna na 3 kano say 371 sigi matungina chinga tamuche tongham gadabni pesa to khai gadabni ko aduga chinga tamga thugaina ba habse it is mandatory ograbni ka haibigi posim ka ngangkhale ko adige mo zatarun goi masasin kare no peace at gun point ka na ko somna khanda akoi gi peace ki phajana ko akoi gi tampa ki mi singna nomai si pisan garba ko aduga sai gi akoi gi somna khan gi disu moju pireni haidana che thole ni ko saben da matam kitang pibi go akoi gan che nongmai sarenda tongna ba khoi apil tok jarage na thoi nge sida ai side hek to moju lamben chol ko thok to na khotna to ko matam sida nung tharai bu kholai ba kem te yeng de na ngai moina nongmai na kap dana khoi Manipur se at ransom da thambani maroi na mitei sing se haib se loi ka hoiga no peace at gun point ga na ko sikari bhap men ama ta da bam khul lai aduna de hoji akoi gi lai ba keno se akoi gi Congress ki makai digi haitare ko oja ka nogi makai hari sorgi makai digi to se na atai ga mari len 100 di ai ko Kabaw Valley se atai adu ga hoji ki ko ri su da hai ko mantum dai hajamni ko ai ta di ko ri su se loi na ma kaw ga ka nom taw ra adu ta se na haita ga di Kabaw Valley gi sidi akoi na su am toina su masi puthuk pi na hai ba budi lai ba ko masi me nam di ta thuk phai nam di kai no hai da masi akoi gi ning thong na hai ba su ka no gi do Kabaw Valley gi pirakhum thok ko paisa do
piro hai bo ro gani ai khan ba ko adu ma le ngana gi do adu ga sai gi ma gi reversion to ba hai ba du di treaty du gi matung ina kari ga manipur amon polak ta ga di ade ke sidai da kar mo barba se kai ta ga dei hai hai du ni ne barma se ne kar mo kai ta ga di kabu bili se khoi da dum hanjal lo na pharoi dra mam di barma ma kha barma de pi gi ne barma ji tu ga de khoi ne lo na phag ne hai bu wakal de ko ne su dum lei ko han si asi injal lo je mathuk ta du ne kai ne ko adu ko ri su di ge o ge de ga ban tam da ho je khoi gi article 3 ja de na khoi ding ko do ja hari su ko sa mi gi like the yauri article 3 matang je masi kamai kamai am phase ge de yam bi ko 19 kanu da khoi gi 2002 kanu da ni 2 da ni khoi gi ko honorable ibu bigi ham tam da ne ba masi des da moina kamai na pikhal am ge na hai matam ko manipur se kai de na ba ko khoi gi article kanu je 3 je sem do pi o hai da na ko CM le rame ba manipur legislative assembly secretariat ko si Imphal July 1 2002 masi khoi gi ibu bi honorable ibu bi pa le ko si phatana ire sine ire ko kamai ha ge da this house in is sitting specially held on this 12th day of June 2002, while unanimously reiterating the earlier resolution to maintain the territorial integrity of the state of Manipur, resolved to urge upon the government of India to make suitable amendment of Article 3 of the Constitution of India, or to insert appropriate provision in the Constitution of India for protecting the territorial integrity of the state of Manipur. And pending the aforesaid amendment and the incorporation, the government of India be urged upon to assure the people of Manipur on the floor of the parliament that the territorial integrity of Manipur will not be disturbed at any cost. I na sum khanja badadi ko issue ko bina ki oza Harishwar Goswami gi like te yauri ne ma di history ne ba oza di ko amna tawni matam je oza sergeant secretary Manipur assembly ni ko amna ko issue se Manipur kai ba bi ko bani na hojik ti legislative power se kano de lai thokre parliament le lai ni na siga se ningsang ga ko e suma taw na ko 2002 de so ko suma taw na ko assembly na low give lay aduna di masi ji Manipur kai ba toy bagi matang sida lakpani na masi gi poche se am samna har ba hoji hoji gi matang sida pusalani ba adu gi ona tainam da sona kanda alfred na ko ko chinga tamga gi tongan tongan na basa kai tho adu gi chinga tamga gi kano division se separation se it is mandatory kind to ri se mo da ju khangan bam change ba congress ki stand sigum bam lai have se masi matam do ai congress government ko se congress ki state Manipur kai ba di article 3 sem do hai ba lai hai na to ba dige mo na yam kana season ri ba hoje kuki nam kana season ji kanu article 371 c sine sine ja da article 371 c ji lo thok pi ro ko masina Manipur da yam na khana che no thwe ga na adu umba to bon matam thai ba aduna di am samna har ron tam da akoi gi tampak ta gi ka je ba oja bi mol di tampak ki damak to ko Manipur gi damak ta kai de na ba wang ngangi state akana central government da sai di mo na to gi ba aram ma yam do ade mo adu da to ga masagi ko Northeast India da balkanization tore ba ethnic line da galai se ethnic line da lai se dei tonga mo da haje ke pa mo ja se kana 6 schedule na lahan ne ba sibudi ko 6 schedule gi manung de yauri ba 6 schedule chat pa lamda every recognized schedule tribe ki area demarcation to ha ba yauri regional council semba mo yauri aduna ne ba ko Northeast se mache tare se adu tonga mo chakare adu bo jabi mol gi da di masagi hoji ke ha ri ma yam chi yaning da ngangi adiga je central government ge aram policy che ngangi adige mo hoji ki lai budget ke awat ma yam haije ri ba asom na kan dana kai to ge ha mutam da sai ko da alfred na natra si Manipur kai bia bai wa chi putore aduba akoi gi history gi book tana 2002 da hamba tam da honorable ibu bi matam da ko akoi central government da sai gi ko kanu se akoi gi lai ri ba akoi Manipur se kai bia da na ba article 3 ji sem do pi ha bi gi masi ba bo si tawri ba aduna si gi pochi sing lai bani na hojik ti ko issue se hoi sumi ko issue se matham nai na bdi sumi aduga kabu bili gi sidi tongana ko sagi nai na ba mathok tai aduga hojik lai ba record si gi mathing ne matham du su yong ko kana congress ki mp amana ne ba hangjerami do ko si hangjal ko ya ga da ya ru da hai do aduga sagi ma na hang ba question da ne 1952 bo di pi re adudagi di kanam ta na ju hang da ba male ko adudagi di ngasi bok ta koi pesa haide oja HEMANTA di pesa sungpi bu pide harmi do ne ba sagi koi ga british na sum pija bani haide aina ma kana de no gari war ga mi ngon de pithok ga gari ma mandu na sum theui type ta no no khallu bne du mukti nati bu ko aduna sigi pochi lai bani na ani nge adu ga tasagna
Kabaw Valley Jawaharlal Nehru na pithoklamani na haibdo adubudi kaima hoi haibu phobada soibe lanba yawudi ya aduba taseng na hujiki leiriba paisa compensation gi matang che 1950 tho piraga 53 da mana Manipur da laame lam matunga sagi ko paisa pi bji lep ki mo ore adu hujiki sumana larik iba singsina suman sum leirambadigi ko ai mudda base to bo ram da khange adubo loina makse handaki question oina hangrabani na parliament soidna tholani adugo kori sudi asa in haji do kori su sidi oine haji zana thambise koigi MP inner madi outer ani gi MP gi pukhali ba wafam jibong manadre haibagi waro penale nate manadaba nate outer gi mane yes contradictory oi habane outer gi pura contradictory ore inner da tawjari sina manipur kaidana ba tawre pan koigi outer gi sina manipur kaibelogre 371 si legre paisa tongan pi gedabni haibu ko aduga mana 98 ki 90 ga 2 ko area gi magi constitution ni inner city ngi ai thakte ni haibi potma indication no pi gi do madu kitang di nuai te bo magi indication di phatte anyway nuai je uzai second round de lak sage makha chatha je boina ai bankin de lak sage bankin khoi uza hemanta na su uza tomcha na su thambi gre aduma pu khoi gi uza hemanta na ngasai thambi ba warol da khoi gi uza harishwar goswami na di masi Nehru na pitho banate marjit na pitho bane habagi warol lama thammi ko adubu uza hemanta na di muk masi marjit ki wari di masi sungsam samna de haba am sung thammi sino kamai to buzano narrative se tongan ba narrative lai bise bam kim am tang si clarification sin kamai to buzano hoi ahan bada karigumba ma recall to ba ma mathau tai BJP gi hanagi union minister MOS external affairs minister oramba aduso like su am hai graba Dr. R.K. Ranjanna kari haigi India da Mars tawbada pigi banate haba Kabaw Valley se already 1834 da ithokhrabne ba British na masi mahakna haibane ko BJP gi Union Minister of State External Affairs oramba mana haiba Treaty of Mandabo the hand over to when have warol moza R.K. Ranjanna thamine hoi mahaki wafam done huje ai wafam or Congress ki wafam nate sida haise ado sidai da amu akhoi aina haijadoi se sumaina ama hana hayoge introduction da Manipur gi ining thau akhoi le semba sana jaw budati akhoi yam respect tawe mangon di highly respect tawe regard tawe ado akhoi na ngasi ngangna rak to sidi Manipur gi BJP gi MP Rajya Sabha gi MP dane akhoi na haidoi se Manipur gi titular king dana te akhoi na ngangna sakna doi se si kana gom bakharana amu ining thau adu adana tawrakani ado aduna adu tawdana ba ai hana mu sengdok sahoge ba masi sidaida Pandit Nehru se magi mabudhau se magi mabudhau Gangadhar Nehru ko ba amlay magi mabudhau Gangadhar Nehru haiba se 1834 haiba chahi sida Nehru gi mabudhau se chahi 8 chubada ngai ri 1834 dana Kabaw Valley se already pithokre haibne ba record ta aduga somdana amuk Manipur gi Rajya Sabha gi BJP gi MP na Nehru na yes Kabaw Valley pithok khibane haibane ba Congress ta charge tawri se swai sida adum yeng biro ba swai sida Nehru pokpadi lairadana Nehru gi mabubok to chahi 8 suda ngai ri haibne ba adudi yengo aduga kari gi source ta karamba source ta yumpham oiraga hairibno haibasi so koi thijan da yaro ba primary source la treaty gumba adagi agreement adai kai kai sigumba document fact and figures se masidi primary source oigada bane ba secondary source tertiary source tagi oiba ya de ba asigumba mayam sidi yam luye ba aduna mahaki do kadai dagi reference lawrubano haiba ama akoi madugi evidence ama change proof ama change ba adugi primary source do akoi pame ba just adumaina hairaga charge to ba yaroi ba next point ta ina lakningi se aikoi zero hour da hangba question se masi
paukum phangadra phangwedra koi khangde ba ko aduna star question oina hangbiram magadi manipur gi bjp gi rajya sabha gi mp na seriousness ama yaw taragadi star question oina hangamgadabne ba zero hour da sum issue ama pukhatlaga akhoi gi emotional speculation ama tawnana ba adugumba emotional mayam dane mai sukhat pe yaba thoiba leibaki thogo wathok punamak se kupsal laga nathairaga chatkhinana ba mong da man ba adugumba answer phangning bagi justice phangning bagi question khwang su issue pukhat bagi mong su man da ba adugumba am leire ba hangi ba question sida aduna BJP ji hujik at any point at any angle dagi lokhat pham amta leitadana completely fail oidana zero chatana minus chatana leibak praja miyam china kham thengna saura leiramne ba moigi andabhakta blind follower chamcha khrana sum social media da false propaganda khra sanaraga asida keno tawbe wane ba adum maholam sagat pe wane ba adu sigi hairiba mayam se masi punamak se moidi kamai taroga akhoi si prajana akhoi si amuktang akhoi si moina hu dong na khara ba akhoi se BJP se kamai taroga public ki trust si akhoi hanjal halakadagi rebuild tawgadagi public ki mutual trust si kamai na akhoi sagat kadagi hotna bada moigi aron ba hidden agenda man ba pot ne ba si pot moina lokhali pot se ado ai amkasu thamjage akhoi Netaji Subhash Chandra Bose ki BJP na sarkar hek pairakpa matamda mayam ningjang birangani Subhash Chandra Bose ki documents kaya kaya ama magi file kaya ama akhoi classified declassified tawdana tawri mayam do akhoi leibak nationwide akhoi loin tanagi dana ado sigi Kabaw Valley gi matang gi sisu adu akhoi adagi kari sigi Pandit Nehru gi sisu akhoi kari gi moina sumaina classified tawdabano yes tawthok tabno ba sum chayet na halaga praja da kak thillaga emotional atyachar kaino ma sagat sentiment sararaga thamdoi saruk pudi asi ma haininge adagi mathang da amok aikoi sumaina yeng bayai taseng na BJP na masigi matang da Congress ta false allegation tawbagi mahutta kaidawgadagi hai matamda moi RTI thabayai right to information ek ki matung ina RTI tharaga achum aran se amtang khangdok kadabane ba taseng na karino oiriba reality si karino haibdo union government BJP ne state ki su BJP ngaktane haiba mayam se makoina akoi honorable Rajya Sabha gi MP su BJP ne mana natraga BJP gi kanano amana RTI tharakanda or any XYZ amana RTI thabada adugi paukhum leiramba makhai do loina phangdoi natro sida dramatize tawbagi maram karino adagi amana yengo si aikhoina tattana kari hai kanagumba some individual or organization kharana distortion of history fake and figure mayam se semdok sadok pagi da makta aikoi chahi ani sida asuki matik aikoi sauna dana penada dana aikoi ngangna raga laki banatra that very same thing is now being repeated by BJP again karigino se BJP na karigino ba history distort tawnana ba honari se fake and figure bu lot pa ya bro aina hairaga aina ngasi miyam na penana bagi da makta mina phajai haina ngai gi da makta pangang ngangsalamaga hayeng nongalaga chumaran loina thorakadaba leiba matam sida asuk chawkhatlaba matam sida aina fake ta masagi atabiu na leijaba potubo aina pangai haijan ba ya bro asi akoi keno tawgadabne ba asigu mamayam se tawbo phatte aduga amok aina haining ba magale kaidauge hai matamda miyam da su loina leibirangani ai songtang ai tentakna pulapti pathokcha roige ai haijage agreement regarding the Kabaw Valley 1834 haidana lay hai basidaida akoi third pera da kari na yauri ha matamda ko ai hajarake the conditions are that they will agree to the boundaries which may be pointed out to them by the British commissioners and will respect and refrain from any interference, direct or indirect,
with the people residing on the Manipur side of those boundaries haina hairi kari hai no artha se kari no hai se sidai da si akoi congress na puthok pa chera si mi gi masagi agreement regarding the Kabaw Valley 1834 na leijara minatra masidai da amuk congress na adagi Nehru na tawraga leibagi matam kari no adagi amana compensation phangambado compensation se aikoi congress party na congress compensation pigi da badona aikoi arthahan base masi miyam na kaisu loina chumme di haina ramoi BJP amasung BJP ga chatmina ba mioi khara khakna chumme haigada ba mangaire ado masi karigino India da merge tawre India da merge tawba matungda aikoi Manipur se India gi part and parcel ama oire India na India da khoi kaino tawgada na teba mase pige haragadi moi kaino hana masendu da kaino tawnaram gadabne ba British India ne adugi madugi term and condition mayam do British India akoi aduga India gi aduga somgi Burma ga kaino tawrakanda si punamak sibu akoina hekta pangai hajan be abro suk sensitive oiba issue sibo hujik law court lady Oja TOMCHA hoiso ambagi president ne respected akoi learned kaino ne akoi Supreme Court ta honorable Supreme Court ta chatpi bayai masigi achum maran gi dawng ta fight to bi bayai adagi BJP na akoi International Court of Justice ta tawre harakanda ICJ da chatle harakanda akoi sigi mayam se masi karino masi international dispute amara natragana karino haibado khangdokna na bagi damakta hujik su center da lay si BJP ne na yes ado itardi moina tawge hardi tawba yaina and one very interesting point amaga I haijage ba taseng na bu Congress party na natragana Nehru na karigumba Kabaw Valley si hek pitho amba taraba madugi chi chang punamakto ekoi adal oin leirim natro sarkar pairim natro natrane sarkar pairibane ba BJP na center da su punamak sida moina nahan namana adugi chi chang mayam do salak sahalaga akoi Manipur si kang khong chahalamoidro Congress na noina si tawrambagi chi mayam do tapna puthoga miyam mamang sida salak sahalamoidra ba adugi chi document do amatta leitabani na ngasi baw center gi top luching ba mioi amatta BJP gi leader amtana hairak pangamdadana leirami sineba adu leiram taraga bu Congress Nehru blame tawbada tumba chaba khangdraba BJP na bo adugi potu hek lairambada handaki lan sida adudo mogi achauba mogi thaidok thaijangi kaino tawginaba divert tactics ki oinanaba adugumba mechanism am oiramgadabane ba madu center na tawramdri du karigino they have no evidence no proof concrete evidence amta leite moida aduna neba adagi ai topic sida main oina plug yam hectic discussion tawna gadra na khallu bane aro akoi panel member amana ai haidaba yadabane ko ai haijage topic si yamna pulap thagalap tawbusu malaga ko pata yo ge chingtharami ba oja TOMCHA na hekta ahan bada oja bimol na tawbibatu yamdi phai adubu haragane phabasu malhalaga ne amuk ne thagatri su khangdaba adu pura makhongani ma pair so chingtharame ba adagi amuk Sri Alfred ki matang da amuk ko isu pukhatte oja bimol na pukhatle Alfred na pukhatte ang taw leire asongi Rajya Sabha gi BJP gi MP du su nuong ta di amta haibiyo me kanan momta kaino ba MP ani sida sum taw lei sibo MP ama sidi kaido bino mathau chung taw handri sibo aina haise kaino gi ne da adu phare hill and kadi valley ani gi separate budget kaina adu si hujik topic si charak chahing pura salak sagradra ai si hairam ne na sengdo auda bada horen amu adu lana loin chat khrani adu oidi si ong sengdo ani adu sengdo ngai tawi ngai da si topic si da I focus tawge tawbudo amu ai gi mind si distract tawrani ba hujik aina presentation phajana thamge khalam bado amu asine ai sumain jo haininge adu maksu adum khogi BJP gi tactics ne na khan ba yai ko yai adu aina haijaningi se yengo manaba khunai ma sagat minase the idea of Manipur
ꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨꯅꯦꯕ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯁꯔꯨ ꯄꯣꯂꯥꯡꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤగ్ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯒꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯃꯕꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯔꯧꯔꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯗꯅ ꯅꯤꯡꯐꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯉꯥꯡꯅꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ శ్రీ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗ ꯀꯥꯡꯉꯝ ꯑꯥꯔꯊꯔꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔꯕꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤ MP ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯅꯦ इनरगी एमपी ना इनरगी मतांग पुहटकनी आउटर की एमपी ना आउटर की मतांग पुहटकनी चिंगमी ने चिंगी वेलफेयर की दमकता माना चिंगी प्रजा की दमकता मागी बिहाफ की दमकता ngang babu kai do bagi adu manipur gi against su natana jing du su chawkhala akanda manipur chawkhatoi natro som da phajaba mo ong da koi ne yeng da ba kari ge mana haiba phajaba mayam anti people budget ne adagi akoi the government at the center must have the patience they should have the guts to listen to the pain of the people of manipur haiba natro siga chidi kari gi thagatte asigi budget si manrega gi budget mayam am kakre khot khre adagi declining akoi gi job generation mayam si masi mayam tawriba mayam si kari gino masi di ya 2023 24 gi 50% hatang aduga 24 25 kina sungta thadorak tri adugumba mayam do panbadu kari gi thagat pangam dabano aduga core issue natti hai core issue si nongta BJP na core issue ne na takpi daba kari gino ba akoi na haibadi mingonda chik aktoi sorok pudi makhoi na su amuktang de core issue na si ne core issue si laita ga di solution si asi si tawraga di puthokpa yani haibagi adugi criteria adugi systematic ways me am do adu why don't they pave the way to end this crisis ai sumaina haining eba adu si kaido boino adugi somda to loin samjana dawre bharam chathan mane ba loina si ai kanom haijage yamna hostile oihanba pameba BJP na matam khuding makta kaino ma atmosphere ama environment ama sagat pa pameba matam khuding makta stable oiba pamde karigino moi praja gi interest ta state ki welfare gi damakta thabak tawa party natte aduna kaino ma tawraga langhal lakanda nakalam da tongchalaga amagi support lawraga amada mu sawan amagi khudong chaba mu law tawraga adumaina lebak sason tawba party ni na adum matam khuding makta unstable oiba se moi pameba ado akhoi ahanlaman singna habibada akhoi di nahane yam kaisu khangjaba su natte ado asom Burma romda Kabaw romda akhoi gi isininaw mayamam lei hai sidaida parliament da sigi matang da issue pukhatlaga akhoi asomgi leiriba ichilinaw amma masingdo ai paningde adu moido sawhallaga somda India gi BJP lengak amasung Myanmar gi kaino tawraga ani pullaga asomda hostile ama saga oihallakanda somda leiba yahandadana somda tanthoroknaba sillibra tanthoroknaba sillibra ba ai tentak na thamjage yaningdaba yam yawe asigumba mayam se loina kaino lei ai loin pujarakpane se Jaitharol kumbaba akoi el ibuhal na iba 2005 da republish tawba adugumba kaino da so yawrieba mayak seng na pallieba ai madugi copy do ai si xerox tawthoga pujarakpane ba si Jaitharol kumbaba gi ai sida so loin yawrieba Kabaw Valley matang da adu iri ba khuding makse loina par layadi amu matam yam lawrani adagi ai amu haijage sida kaidawe yengo oza hemanta khoi khaya beer tawra terminal se asyang basimadi yes habidi generation sing da chung basimadi khangan da ya de ba animal nungai ta yes ai khoi the royal orders of Burma haidana Burma gi khwaidagi maming chatpa khwaidagi trusted kaino ne
history gi like amane ba khangbra Okay. oh sorry khangbra hai banate I the royal orders of Burma CAD 1598 to 1885 sida si volume mapan lai hai ri basigi part 8 ta akoi 1819 to 1853 gi sida like che sigi part 8 sida kai doge hai ba tamda si kanana ibno professor of history Mandalay University na si se sida fajana yauriba akoi hujiki matang do ai page number jo haijaram ge page number 14 da page number 14 da volume 8 ki karamba lairi ki the royal orders of Burma ge sida ai ngasi si fajana expert mayam ga intellectual singa phaminaraga ai khana nei nazaraga laksabane ba ai so miyam sina Congress party da charge to budu sengdo uge haibagi khak natana ngasi gi generation mayam sigi pukning da yamna nungsiba warauba pendaba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦꯗꯅ ꯑꯩ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯗꯒ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡꯗꯩ ꯁꯤ ꯄꯥꯖ ꯊꯤꯖꯟ ꯍꯨꯝꯖꯟꯖꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ 17 ꯖꯨꯟ 1830 दा मेजर हेनरी बर्नेसे अवादा एराइव तौरे थुंगे हाइदना अदगी करी करी 4 January 1834 dana Major Grant and Captain Pemberton arrived to top on the Kabaw Valley. Hi hai 9 January 1834 dana amuk kaidawe haibagi mayam se sidane part by part yauri si akoina kaino tawba ya bro a London da phongi ba asigumba kaino se si akoi si kaino tawba ya bra ba asigumba fake and figure distortion to hanba mayam se masi phatte masi chumoi aduga tasengna kaino tawge haiba taragadi BJP gi MP na mado evidence to kadai dagi source no puthok piro aduga primary source la secondary source la haibado akoi oza Hareswar Goswami na ngarang hai gi bado akoi mado chama akoi party na akoi mado chumen akoi na hai se hojiki hairiba ningthogi matang du da akoi madugi another adusu ai pujare ado akoi oza Hemanta na kano tawbane na ai huren tanja da amuk mati amatin tak na adwai du so ai thamba yaragadi thamjarake yani ado sidaida amaga aina haijaning ba amga leire aikoina BJP na RTI thaba adagi BJP na classified or declassified tawba ngamba pot tawdaba center da leiriba BJP na nahan amana expose tawrakadaba pot to tawdabida thamba hariba mayam se si punamaki mathakta amo akoina haining badi karino harakanda BJP masamaki union minister oiramba Sri RK Ranjan na haigiba wado BJP masen moi masen ji paw amta phauna draba ai masi haininge ba ado congress na hairagana lanba numit si nongpokta thoe haibase BJP na haibo oirgadi chume haidoriba mayam se congress na kaino se congress na numit si nongpokta thoe haibo oirgadi ne mayam si so mu lale haidoriba kaino ba tawri ba mawong se nate sumaini tawroi se akoi se yam phajana kaino tawgodabane aduna haiba punamak se yam academic outlook amada yenga kanda masidi intellectual singna historian kaya amana achawa platform amda nainadradi yaroi daba pot amane ba si akoina swaida ga khara kaino tawrogana heta lotion ba yaroi ba si chanai naraga thamba yaroi ba akoi congress party so angamba mateng pangjage akoina thijan jabada phangjaba source mayam do akoi miyam mamang da public domain da thamjage BJP na so phangbirakpa thijanbada khangbirakpa ubirakpa mayam do public ta khanghanbiyo punamak achum maran thidok minare harakanda akoi afaba do karino haibado adugi best way do puthokna bo hotna se aduga congress ta sumaina yam an academic oiba moongda miyam se pangya yarani haibe moongda ko hekta false blindly blame tobase masidi akoi yabanga moi based on documentary evidence the wangang na se fake and figure the wangang na se primary source the based or go wangang na se secondary or hearsay the nataba han round ja isumain thamjag okay thank you very much ai han bana pharan ai gon tan oza Hemanta da ai si yam tina lorge oza Hemanta da laksege oza Hemanta nakalamron da hojik lairiba khogi hojik core issue je dum hainei ko adumapu hojik se akoi political mileage launa bagi matam di natte aduga political blame game tauna bagi matam su oza natte abdi laiba kaino sida koi economically everything aduki madi swathara ba dugumba kaino makhagni IDP sing na wari ba kholi ba sing adubu kari haini adugi mathakta mu manipur gi
history si tongan ba kuki mari maite gi conflict si da narrative si tongan ba narrative purak tan masi national khatana tana international gi thak yau khala ibne ba adu da how khaba wari Kabaw Valley gi wari si amu hojik lairiba issue marak ta pusalak pa ha ba si su khara makti na chaphat tabagi bami madi oza hemanta ta da badi nate adu mak oiraga su amu ekhoi ni yenga do se tungi generation da always अखोगी मणिपुर से अनी थोपी सिने क्वाइटली गाउरी से जैराउरे अनी थोई निगो चाखौरे अनी थोई इवन मन Kabaw Valley दसु अनी थोक्तना हिस्ट्री सिगी मतांग द लैरिबा मखा तुंगी जनरेशन सिदा Kabaw Valley की मतांग द अचुंबा वारोल तंबिदोइसे करमबनो तमदोइसे बीजेपी ना हाइबा तमदोइरा कांग्रेस ना हाइबा तमदोइरा बाउजा सी कंफ्यूजन नमनेबा मसी पॉलिटिकल माइलेज की तो कांदा अचुंब फैक्ट एंड फिगर तो पुथोपीरगा तुंगी जनरेशन की येगा लेबा की तौबसिनो ओजा चुमनी है बसी इखन खन दबगी ममिता ओजा करी थंबिनी अखोगी अहानबदा आइना हनिमम लई अखोगी पार्लियामेंट अखोगी कनोना MP लेसेंबा सना जावबना महाराज लेसेंबा सना जावबना माना पुखलिबा मोशन से कइनो हाकांदा अखोगी जीरो अवार्ड मैम जीरो वार्ड पार्लियामेंट की कनो मैम लाइको जीरो वार्ड माना पुखली दु कई वहां कांदा मसागी माना हंगी दे तई कइनती अखोगी Kabaw Valley से Kabaw Valley दा माना अखोगी नेहरू की मतम थोमी है पोट मा चार्ज मा तौबा गमनना बा होदबनी माई को मैम मै हम सेनी अदो मा तौरदबा पोट मा माना तौहल्ली अदो नुवाइतबा पोट मा फावे होदा को अदो मा नंबर 1 नंबर 2 दा मसागी पीगिबा पैसा मयाम दु कनाना पिदोन इंडिया गमेना पीगदा पिरोइदा हाबा पोट मा अदो सिमा मा ममी ताब्रा ना अखोई खले आइना कनोसी आइना हाइजेनिंग से तयंतबको Manipur भाव कन्मंगम दबो Manipur भाव ngakpangam dabo Manipur की लम सिबु मैतेई ओइना दी फाइदा लुएरब सिदा सिबु कन्मंगम जिंgai sida Kabaw Valley lam से लिसि करि नोसिंग मतमदा yes सिमि को या कन फाउ जाई थमोइदा नुंगाइ तम फाउ जाई सुम खलका याम नुंगाइ तोमसागी मागी सु मागी डिबेट सु नुंगाइ अदगिदेन इनाउगी डिबेट सु अदम नुंगाइ ताब नुंगाइ को अखोइना खंगदब मयाम अमसु अदम यावरई अखोइदगी हेना खंगब मयाम nganarapani kaim kaide ko moigi analyze torpani को अदुना अगोंदा फावरदी अतेतबा ngसाकी पार्लियामेंट तो सिगी सिट हंगबदा काइम काइदी हंगजन को काइदी अदुवा अखोइना हाइबना सुंबा यारो मान हाइबा सुंबा इंडिया गवर्नमेंट की रिकॉर्ड करी लेगे से मसे खंबा यानबा पोट अमतंग थंबिरमगदी याम नोइनी को सेदा अखोइदा मयामना समाय तोंना ngang लेबम लेरे अदुना पार्लियामेंट सिदा क्वेश्चन आंसर ने खंगदी स्टार क्वेश्चन ने खंगदी अमा तोरो को सिगी पोसे अखोइ कनाई मखादा लेरेगे अखोइदा हजनबा यागदा यारोदरा करी करी फिल्म लई कमाई तौगे से इंडिया गवर्नमेंट की डिटेल हंगबा याबा सिदा क्वेश्चन जी दाबा को अखोइना स्टार क्वेश्चन नत्रसु अन स्टार क्वेश्चन ओइना हंगबा याबा पोट अमने बको सि पोट सि यारबा पोट अमनी अदुदा लाइतोंबदी अखो पाखुम खरदि फंगनि ना होजति मयां खंबि तुंगाई जीरो अवार्ड से पाखुम सोइना खुमगने हाबा लेते खुमबसु याई खुमदसु याई अयाबना खुमदे सि लई अदुना अखोइदा कन्फ्यूजिंग से अदुम हेंगली अदुना मरम ओइरगा अखोइ लान से थैरगा सखिननाबगी पोट अम ओइब्रायना सो मयाम सुम फाउंड अवे वानी को सिमले अरे अतोपा नेहरू ना मणिपुर लाम भी तो करी मरम की लाइनो ऐसे तंग संदोंगे सिगे मांगदा तंग हायोगी पार्लियामेंट कोर इशू से कई मयाम ना खोइना नैना दोइसे को कोर इशू से मयाम खोइना लौरिसि हौजकी कांगलोकी इरांग सि लौई को हानाबा सुनाबा मैतेई सिंग सप्पा यादबा सि अचौबा कोर इशू मन अदो असिरकदि नत लैसे को अदो मसागी बजेट सि याम मरु पोट अमनि बजेट सि याम मरु गजाले को अखोगी सही अमगी साखोत्तबा अखोई कमाई तौना लैगनी अदो रिलीफ कैंप ता लैरिबा संगफम लौरगा लैरिबा मी मयाम मयम दा हनबा यानि से कमाई तौना हनबा यानि गाइस को सिगी मतांग से सिगी सि अखोई असेंबली द नेनगदबा पोतु होजति असेंबली दु सस्पेंड तौरबना पार्लियामेंट लेयर पार्लियामेंट नेना बाइसि मसि मथौ ताइ अदुना एमपी मयामना सरुग यारि एमपी जी राय सभा सु सरुग यागनि अमरजु सरुग यारखनि निथौजु सरुग यारखपे याय म यारखपे सिनि अदु खनरखपनि अदु एमपी मरि मंगा अदुम सरुग याय अदुम यारखपे याय कसु काइदे को सिनो पे पाखुमसु तुम लाखिनि मोइ पाखुमसु लाखनि खुमदे यापते अदुगा सिगी खनबसिदा पर्सन रूल की मतंगदा अदु थंबा दा थंबा न तबोदि पोटप को मधुगिदो मधुगिदमक्ता तोखाइबा इशू अमा लॉ एंड ऑर्डर नबिगेरा
नत्रगना ngasai PR thabagi matang da naina bigera adjournment motion phukhat bigera kora naina gera ama tongda me adjournment motion phukhale congress na lawroi na traje ko hayeng demand discussion ama mo ida lapudra tongera ama tongera ada da motion ama tongna naina pa dum yane na khali aduga manipur gi budget ki matang da kharak padadi aduda budget ti da yam yawi sina manipur semba yani semba yaroi asa lei ti smai tong na khara hapaningi ha ko si natana hoina aduda loin order gi matang da yam kana lam salagadi madu MP chingna khana da bo werangani da pusin da bo werangani na khali aduga parliament haise MP amana holaga manipur matang ngani ngang adagi den adagi lambi chappa ya da bisu ngani ngang adagi den akhogi ban to bisu ngani ngang yadi ko magi sai notice am piraga adusu kai rules ki makha ngang ga ne ko adugi mayam du leibani na MP singna manipur da thoi bising matang da ngang ba da khulong cha da bo ngani question ga ji akhoi da swai da MLA singna hangi ga ji MLA mana pang dang ya bo na te ko nung wa da question ani khakani manipur da hangi si ko MLA mana nung wa da question ani de ge nang ba ya de si rule da lei ni ko se sini adaga den calling attention ani de ge hena hum la ko pa ya de si loi lei ni se adaga di parliament member jo san se nung maktani sayo la bagi manung da si lei nari nga tane ba ko adana parliament su samani MP kaya no sama sa tuktuna question loi thale laga di kamai tawi ya da banina khoi gi lottery tawi mayam se lottery tor ka da kana tare adu gi tare al khumba ya da ba yeng na daga adu torga pinari nga tane ba ko aduna parliament da sakraga kangu umna uidena leiga mi marai baktuna badau guna ya da question phau daga di kari hangudu no sini ko aduna hangba ya ba pota hangapagi wani aduna den hojisu budget ki matang da nainari da MP ani da MPCC piri se atai na te ba ko manipur issue ni na moi ani yaw shan wana party na thador ine ko ai sina maru wai aduga magi da magi se gano ki da akhogi outer ki MP ki magi wangang ama mana ngang report se asida loba ya ba nakal ani thongna yawi congress na loba phwa khuma phwa khlon ama then akoi mayam na yaning da pot ama su adum yaw da banate mana sing tamgi budget to khaina ama porpagi matang kaisu gati da sing da thad an sobu to khai ba hai da sobu sing da thadari ba sabamji hu yamande ama to mande hai ga di phai hojing matang ga di sing ga tam ga se khu khadung de ba ko adna khado ko man ba ya ba mi na logi ba ya ba pot mayam ama sumana hai ba su nuai ta ba dum yawi aduna ngane na khali tomsa akoi uza tomsa na thamai si jo sumana ai thamingi aduga neruna karigino manipur lies ko sawat kidra ba manipur lai ni ko karigi lai no hai se aina phangjaba aina khangjaba pot ni koi thamda je nasagi brahmaga soi tongna ba nati pitoki ba nati mayam adu loi chengna na kayam senge ngasi bok tani hai sini neruna pitoki ba gi classified over document amtaliti kaimtaliti ko akoina blind hai ba ni aduna blind hai ba aran ba wai mayam hai ba do adu akoina asum bane na lori ba koi se ko na pang mata rakani sima ai thamjage ko neru gi matang cham clear oi hazan sima le maran lai du di khoi matam tu da kano se khoi using saina si mausetung na lusingba communist party siga aduga moigi saina gi moigi nationalist kangu hai ko moi se moi ani si hanar pane alang pa phang hanar pane masing yang jane moi ya hari ko aduna zagi kano communist kangu sina takai pada upai later na nationalist kangu sing je Myanmar senchale oi senchale jela kanda musagi mausetung gi kangu sina kano sida brahma sida sangelaga ladar taragadi kamai tawdino hala po ama lai sini ko amno rise India si kamai tawdino India da yeng biro India so manipur da sungai de red guard ina khoi kanogi khoi lamyan ba irabot ki magi lami kangu communist party kangu lei ni ko bengal da so lei ni ko communist ka di masin manaw ni so yar ko se adam pung gadam ni adana moida India si kano sida China sina mausetung kangu sina brahmada kangu mo to hat kanina ladar ka ladaraga di somna kandi communist party kangu sina mu irabo kangu siga punnam singada India gi sovereignty da yam chauna singnaba leigada bado adugi mangoina na adugi thinghoba yarana bagi damakta ngasagi yunu haisini ko yunu sikana ma da matam du aba brahmagi prime minister ko ma siga kauraga adu wari shana bani na aida som sofa thangu phau da yawi ado manipur pitong na ba ko nati ko kano Kabaw Valley pitong na ba ko nati aduni aina ngasai hajen ngi je aduna akhoi yengsi America ki masa amtang pusalam ke US ki se US si akhoi magi native haram lei ko native haram lei adaga then white haram lai matam du da ko akhoi Black Hills na malai black hills se koi saida uji haraga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯀꯥꯎꯕꯨ ꯑꯁꯨꯛꯄ ꯂꯩꯃꯔꯦꯟ ꯐꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯍ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯁꯜꯂꯦ ꯂꯧꯁꯟ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯀꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯦ tawdi matam da claim tawdi adagi den adagi mui akhoi swaida di compensate kharabu tawba compensate palang compensate kharabu tormi dana mi di kain tawhi de ko aduna hojik se ngasai kaino sina native sina mana kamai da mui gi lamni mui gi liberate zone ni hai kanda mado international kaino da yet pada adu mui na ngamne ko akhoi gi di yet panga moi da matang yaw aduna masi poche adu wapum amani aduna Myanmar gi matang da den ade Kabaw Valley gi matang da ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯅꯩꯅꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay, thank you very much, Oza. I makha chethaja boina I Oza Tomcha da laksege Oza Tomcha nakal amaromda akhoi bangkin na supan biba akhoi Oza HEMANTA na supan biba ngasai gi akhoi leisem ba sana jawbana ngasai gi star question oina puthok pukhatadana zero award pukhat pasima aduga lairiba Kabaw Valley gi matang sida chayet na base laire hargadi akhoi International Court of Justice da haidi thadriba karigino RTI ama oina thadadana leiraga kai haini leiba kaino sida yengbada miyamna duma kai haini divert tactics manbagi mawong yam chauna mami makha BJP da tabase oza si kari haini concrete evidence su leitana matau karamna parliament ta adusu zero award pukhatlino star question matamda pukhat hawdadana zero award oina pukhali se oza si technique akhoi divert tactics मैं हाई बसी ओजा मियाम ने तुम क्वेश्चन तौर कनी बा ओजा करी क्लैरिफिकेशन तौ आई मसी मतांग केमता हाइजेगे पाखुम जी पीद्रिंग दा आइना सेंदोकनिंगबा आइना हाइनिंगबा आइना खंगनिंगबा मलै मसी बाउदा स्वराज फंगपदिगे ब्रिटिश केनोना कांग्रेस ना पालेजी चाहि क्यानो बीजेपी ना पालेजी चाहि क्यानो अदु अतोप ओपोजिशन ना पालेजी चाहि क्यानो हजि वांगांगबा मतमदा कांग्रेस तब ngang ऐसे बीजेपी की मिचंगनी काइन हाइबको बीजेपी की स्पोक पर्सन ने काइन लौबुसिन करिगिन आई क्वाइ खंगनि मुजिको आई नदे दे खाइलेबको मयाम खनरेबको अदे तो बोमना बीजेपी से अनुसिद्रे अदे दादि मोने नुसिदे बिसे मादि बीजेपी की मिनि काइदि लंबे ने नुंगने के थारपै मोंगम लाक्सल का दोरेबको सैगो जाबन किन हाइबो कांग्रेस नुसिदना असम ngang बि से कैनो हाइबो माइना आई जो बीजेपी ने हाइगा मीना आइमोंदा को एनोम खत तौप याननबा पोदम खक लाकसे मसी मगा नंबर 1 आई तहोनिंगदे सिम लेरेको अदि अतोप मना कांग्रेस की पॉलिसी दा हेक ngang सिंगसे मैं बीजेपी नि नत्रगा मोय ओपोजिट ने लौसे करिनो अदु मंग नगने हजि सासी थारु से लेबम लेत्रबन माना सीपीआई एम गे कनो खर थागलुबा अदि कांग्रेस का कनो के बीजेपी के प्रोग्राम खर यारो दिगे हजि तोकना मा से हजि आम थुना करिमबा पार्टी दे यावगदु नत्र मसा गे मलिन खत राइब पोदम लेरे सिम लेरेको अदु तागदि नान से ओजा बिमोलदा हमो मतमदा लंबियन हांदोकपसि यानिंगब्रा याम तौबम थोकपदौनि सि तौगदौनि हाबजे खर लेगदि मासे ngasa ge khoi gi mache anti congress ne harka duribra simko ayam khangning buse aduna si harbo matam ja e karam haji ge hoi ining tawgi su magi tongan ba wisdom am le ngani khoina taw ya ba nate ko khoina du hangbe yonte mandi ke no sunglei su le ram da ba immigrant mayam na lambi wa ba ka na wa oina khanari ne khoi se adu da ining tawgi ja khoi ko bo beli le nai haibo ramati ne ningsang wa idana ko bo beli is legitimate ne na khoi midena tambe dum tadi मपान की लागा सिदेज लछलगा मसिदेज अखोगी पॉलिटिकल सॉल्यूशन तवदबने नो पीस ऑन को एट गन पॉइंट काइन हादि पृथ्वी के इंडिया दा लेबिस लोइन मक्सिन एकता कुकी की मिशन अदु जा का हाबदी अखोगी कै हाइनी लेसेम बसना जावना लेबदो अदुगी मतंग दुदा पल्लगसु ngसागी नेहरू दो पंदबिदा अते एके माजी का अदु खता जर की असीब नंबर 1 ओरमनी नेहरू पल्लेजे कैगनो दा मरम लेरमने बा अदुदी मोइन सिंबुक चसनु दिया पोजु थोलकनी हजे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट Kabaw Valley belongs to India हाबसे लैरिबो सिसको तसेना हातागदि मोइदे लैगिबसे लीज नि को अजे चाहिँ खुदुंगी रम खबर दा जावरनि जमरतना अदु चे चांगदु चे चांग हाबसे जामियाम द खंगन दि मेजर एग्रीमेंट दि Kabaw Valley से जावदे हाबम छु Kabaw Valley यावदे हाबसे खै नपम लैयबा Kabaw Valley से ऑन लीज ने लेइसे अगे सा ina hajab du ne ba oja ka nugi like to yawi ni ko lease leidana bhara sari ni Kabaw
अदो तागदि होजि मर्जर दे उन्नसिने मर्जर दे पीसी लंपी दिने मर्जर दे ओनली ट्रांसपोर्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन नि ने अदो असम हाबि रोंने दो तागदि कांग्रेस को हाबि के मथौना लೈ तागदि ए थागलिने तसे नाय तागदि मसि असि हारि को कोइ निंगदौना समाय तौदना कबो बेली पल्लु दगे कोइ मी मयाम वारनि अदम खंग तागदि करि दंत ngasi बौदा मणिपुर के लालौबो मयाम से मै पॉलिटिकल सॉल्यूशन म पुरुकना करि दंत मै सिनबिरम दगे मै से इसम जमना लान तौंग त होब्रो करिगुम्बा नुंगाइतबा मयाम अमदगी हिस्ट्रिकल नुंगाइतबा मयाम अमदगी मोदी करिगुम्बा खरा तामबनी ngसागे अखोगी इलीगल इमिग्रेंट सिंगसिना कनोजे लंपियो अखोगी लंपियो है कांदि पॉलिटिकल डायलॉग तौगदोंनि है अखोगी ओजेबा मयाम अमना तौबो मतमददि असु कोइना तौरेबो बोचिदा ngसागे को साथी साथी बन लोची थमजलगा नैबा नतना ngसागे एफसीडी अखोगी हौरेबो पोसिदि सिदि पॉलिटिकल डायलॉग अम तौबम थोइना मोय ngसिबो पंत्रि गेगना दुबा अदमाने याम खने याव याव देतादि कनोद करि यावगेबा यस नाइनरसी आइबा दुदि मर्जर एग्रीमेंट करी यावगेबा दुबा अखोगी एग्रीमेंट से मर्जर एग्रीमेंट कौबा कौदेबा मसीगी एग्रीमेंट से इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कनोने बसे से अखोगी कनोना फोंबा कनोन को मोइसे असम सेक्रेटरी मिलिटरी सेक्रेटरी ऑफिस न पीबनी मसीगी पोसे एनलेस कबो भिले अब लाइसिदा ओजा डॉक्टर सुरेश ना दुम फोंबा मोनी साइजे एग्रीमेंट बिटवीन हिज हाइनेस द महाराजा मणिपुर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट मिनिस्ट्री अपने सी मर्जर एग्रीमेंट से सुना हाइदेबा इट this agreement is never described as merger agreement masi merger sunate basi adu tagade edu daina se merger agreement aduna di am samna haibde ko ngammoi da pota panga haina gumsi akhoi di tv de intellectual ko ni ne ko akhoi haisu haibo ko aduga tasin hai ngammoi da haibdi ke haru matamda merger ta hu matamda adu yaw de hai tagdi merger de merger da adu yaw de merger da bi ne yes merger ki kabo beli pi da bai du ne hai kabo beli se ki du ne kabo beli se kama se kabo beli se adu ne hai se kabo beli pi de se kabo beli hai se akhoi ki manipur ge lamni lease da lagi bani ko aduga merger da di manipur ge lamse merger da pi je kara de yaw ge ba kara de yaw ge kan ba de yaw ge ba nati kabo beli ki to ministry of beli wa to se ba कबो बेली की बात होती है मणिपुर की टेरिटरी से मर्जर की में इंडिया ते हुजी हुजी म ओजा तोम चाना ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चे चांग लोई लेबने हाइब पोतो अदु कदाई दगी सोर्स नो मियाम की ज्ञान लौसिंग होय होनबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हाइबने थमगोय हांगजे हाइजे जे एनलेस कबो बेली हाइब लारिक से फोंदोपनी माना को अपेंडिक्स ओना एनेक्शन मान दा हापनी अमुनि बियो अदु ngasi बौदा सिने अदु सिबौ तिसि ने होय नति मियाम दा को थम yang tu naik naik. Ada kami mau ada. Usahawan aku ni kan thong dok. Nanti nanti kita kami nak kata ni usahawan tu learned advocate ama ni ambai president oi birib ni. Aduh ni macam dah. Madu BJP ni aduh ni dah habis kan. No. Baru ni kan ada. Congress tak saya pernah BJP ni. Ni label kau ni tu ben tu aduh Congress tak saya pernah. Baru saya BJP ni. Saya bukan saya benar. Kucai bukan saya benar. Kungang lagi dia ba. Aduh kata saya dah tahu tu gila bau saya. Ngasi bau buda सरकार दा नोमता सरकार की पॉलिसी असोइबा सरकार की बीजेपी की पॉलिसी प्रोग्राम अमता वजातोम चाना ngasi bau सिंगल वर्ड अमा पंद्री बीजेपी सरकार न सी सोइरे मसी तवी सिदि यानिंगदे फत्ते हाबा पंद्री बा पपप लागा हेत कांग्रेस ता डायरेक्ट हिट तौबा अटैक तौबा दुम हवेबा नते तव अखोय मिटना ओइजा होगेबा आइना हाइजेबदि अखोय ngasi सिंगसे सिदा टॉपिक पुतरोगा नै नबो गातनी कबो बेली की मतंग सी कबो बेली की वाथोक सी अखोगी बीजेपी न मा हाइरे कांग्रेस न मा हाइरे हाई बन नेरेटिव अनि से नेरेटिव खेना दे होगा कनो को आया कनो मा नेरेटिव से खेना दे खन लोना बवानी लोना ट्रांसपेरेंट ओइ बदने बे जाखोय ने पाबे अदो सिगी ट्रांसपेरेंट ओइ बा हाबिसिदी डॉक्यूमेंट मा थोक्सरने हाबिसिदी पार्लियामेंट योगरेदना आई केना हाजेगेबा मतमदुगी पाबुंग जोगेश्वरना कबो बेली की दमकता पार्लियामेंट हारे मगा 1950 गा तु हारे मगा ngasi वक्त में लेके गिनोबा ममि कइनोदा अकोन बन लाकबा जेनरेशन से असिदी जेनरेशन की कनो तौ हाबना तो कबो बिगले मतंग दे अमोन दे होय इरगदी थमदे लौदे अदुबो कोई इबो बिगे फास्ट टाइम दा कबो बेली की वापल को मा कया असेंबली दे करे हागेदा कबो बेली ममिंग से कबो जे कोई मिते की ममिंग नते मिते की ममिंग नतबनी अखोई लमसुना नते हंगीब मीदुना को निंथी तुरेन सिदे कई वा हाइदे अदु कियाम पोक लमजाव कौबने सु खंगदेबा अदुना सिगुम पोन मयाम लई अदुदे हानिंदे परंदे कइनोदा अदुमदा तबदुदे हाइना बो वाई तसे नाइदा अखोई को याम थिना अखोई को अमोन दागदे व नेशनलिस्ट अखोई मिते गिदमका हिंजेबनी अदु अखोई को इपाई पुना थमो पोसिदे अखोई पामजे अदु तसे नाइदा गदे ओजा हरिसोना इबे मतम से चिन हिलसे अखोई
manipur gi british nam da pitho man habs lei de po se aduna sigi posi nei na ko matam da manipur gi issue nei na ko da kabu beli yaw da ya lam yam hin jara ta ga di mizoram habs se ko gi part ne hai da ya adi chin si lai to yaw ri ba si da ko adu ta sen hai ta ga di kabu beli gi da sa gi ko boundary commission la ko matam da di ko sidis da lai sidis da yaw ri si ko ai oja gi kanu da like the tone appendix 8 the boundary agreement between government of India and the government of India of Burma I say Rangoon 10 March 1967 ne se British ki matam nate sidai the boundary ya pasi sa ya pa ne ba 1967 se kanai matam no Congress na sai lu ke no mana yam kui na pala pani na mana da sum dai bani na ke matam da BJP pok tri na ai khoi di Congress ta ana yam high res ne ta kalai topic sida Congress party at any point the mari am ta leina dam ni na ai khoi di amadu da thoi na 1960 ga 7 da tongnari ba boundary agreement sibu kana no matam da BJP matam da pok tri ba aduga sidi oja hoina yam kui na power pirate bagi ko sum sokcha be wane aduga ta sema hai tar gadi masai ga hai bdo kano ge BJP ge kano policy am ta chai de have je kana na hai ge oza aina hajabane aina hajabane aduga BJP gi policy am kana mukan nei narege ba khoida number 1 ko akhoi di yam samna halbuda yaning da cha iba mai yaning da ko asi ya thambada ko samulu ni ko aduga ta sen hai ta de ngarang phai ne budget nei na gadau ni asal ne budget nei ne kaim ta hai de budget nei na bu ni te pamana 371 c gi matung ni na je asi nei na bu thok pro no 371 c palaga 371 c palaga akoi chingwa tang je akoi divide tau he bani ate always you want to break down tong no honor dia at least ma gi jo mun na pabi I want to 371 c se sidai da tonga 371 c tonga hill belly divide je it is mandatory na high je asi budget nei na ri ra ba asi budget nei na ri ga na ta ga chai ba mais da singyang se ri ra ba budget to nei no na si paisa wale sida pesa khatong na hayuna oza to chana na ko PIL la da hainenge public ki interest ai gam no PIL to ga bai se to ngan ba ni da condition ni to ya da bro akoi gi di kai di aduna yam samna har bi ko keno hai ge ko ai gi mina to ga di ya ba po to tong no ko ai aduna yam samna har bi kari gi dam ka ngarang guguna manipur gi irang thangdina no peace at gan po nei na kari hai bno ba kari gi gan season da ba ya bno sia na lam hen gi ba bayam su ko kari na gan season ro di no nate kari meaning no ba de mang ana hai do samai to na manipur da samai to na group ama khoi gi group ama na nongoi pai ga masi nei re khole hatu ka do re hai bi sibo parliament da ngasi bo pan di si kari gi no ba adigi mo to one tene no pali ke no duga hoji khada central government na pia thamga khar khut tha ba hor ko matam da khut thaning na kari wa ngang no ba oza habi ai gi raw le pai tau je ga sai lai da di ko hoji ke ton changi ram khwai da ka le di ko hoji tang ni pan de gi na kano de gi ko kano high grade ni ko secure free movement high grade ni aduna di akhina high grade se number 1 ko kano na so central government na so de ami chaji na so sumai da ga high ga wa se high ga tumi na to bi no sumai da nu pi angang khare nung khare thar ga to bi to bi no changsen lo an high ga na tra ba akhoi di mu high ga nei ba man di kai no da akhoi di manipur kan da ba ya de ching tam se kan da ba ya de kai lam hen tu hen ba khare na akhoi manipur se at ransom da tham ba di ya ba du ba madu na mateng pangsal ko sing do adu su pangsin haning de ba yam samna ha da parliament se yam madu report da mani parliament da soine gi bidagi ni ngasi bo ga akhoi manipur gi phibam si yaw rei se ai adu amon de panjaning de samna da nam tho bu ne akhoi gi tam pa ke kang bu sing si adu ga sigi pochi yam samna ha ba da hojik phau da makhoi nongmei langkhal oi do langkhal abo amaga ma tau lei je chikari ge wangang de ge akhoi je tampaki de akhoi dom changsel laga dum langkhali na akhoi we are peace loving people have se ado je peace na kan nam na thubai na le mo ma thak thabak kitang tau ge na ngang be da bro ado yai kai su kai de budget khana ne budget to khana bi wa sidai je macha changsel ko na 371 sigi matung na kan hill valley ge division je it is kan mandatory ka hai bu di ko yam hai ning de ba ado su ku di aseng de changsel lo yam samna hai ta di to marak am tang thachage habidi ngasai gi akhoi ko chari ba topic se Kabaw Valley gi wathok Kanana Chumliba haibani sida haidi congress na hai BJP na hai hoi oza tomcha gi su haibam thokpa asa hoi oza tomcha se social activist ni adumappu oza tomcha gi hek ngang thok ba khonthok khoding ma mi na ta ba as a BJP gi spokesperson ama oina adum tabagi mami ma khakse mayam na uba adu mangne bo za tomcha na feel tawi do
ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ Kabaw Valley Harbasi Burmada Pitokhiba matamda Nehru Chennai natraga Chennadi haiba wafam si khaktane boza Chawna Chennai de kai matamda hojikna haning da tawne ba mambe leda che da ma thokra ne ba oza hemanta kamana nate de kamana Chennai ga haban da pitokko da Chennai haban nate ba compensation pi base Nehru mi sidala ambu matum de lep khaya ba matam to ko akoina kenu se unfounded hai tare ko unfounded ni unfounded kai na 1952 gi October gi tang 23 ga 24 ga se leira me haire Nehru se Imphal da 20 ga na cheda 1950 kya no 52 ba bude 52 se 52 da sulla e haibagi kano le October gi tang kul hundo emadi kun mari se aduga March ki dagi 1953 da na March ki 28 tagi na 31st faw Manipur da laglami haiba sigi kano simasu ai hak ki source ki matu ina phangi aduga masida Burma gi yunu ngasagi minister siga Smasu Imphal da laki Prime Minister si Imphal da laki haiba kaino amadi kadai how far kadai bukchum mano di khangde siboki kaino di lei aduda Nehru Chennai haiba se ngasagi akin ma haje ba ma sum channe Nehru Chennai je kaino to moina yam kana hani je kaino Nehru na Andaman Nicobar ga masi kano tong ne have ne ko under tong ne have ne ba masi unfounded ne ko adu di to ba lam jan ya unfounded ni no ko da mande mai thokser kani ko mone yam kada haji mone la ko sigi se aramba wan le ko diga to ne kana ma je ke ba hoji hande ki irang hor ko matam sida ekhoina puthok ko matam da ko sumai to ne agreement am le me na haiba matam se masi ekhoi chatle kayam ta khang da ba man ba do ko ekhoi human rights commission da chatle si inquiry to biyo ko si akhoi isana paksa thaka ka dong nate ko sumaina yanani mi pose kari gino sim ba to ba ya bra masi inquiry to biyo na akhoi human rights commission thai mado akhoi di political mileage pamde du akhoi di body mo no to jobni na mado akhoi changsel leba adu um basum du sum uthoga leibi ke kana ge akhoi di am kana check and balance akhoi to jei ba adu hojik di phane am to no ta jo akhoi no khoi gi kanu se separate me je sumbi bi akhoi chai ga to nei bi ne hami bi ko ha ga to ina Sidai da koi BJP ki support tawre na kari gi lawi no yam samna ha da misa aina hajab do ILP se tam do matam de sei kya changi mi kya sige no no bitho mo do yes ha da koi akoi mo do support um thok to akin jun da akoi yam kana yawe man ukil ma sibidi ko ukil ma sibidi akoi movement to ukil hal mayam ma akoi ada prime minister unai ko president unai akoi ukil mayam na akoi gi movement se changsel laga ngase ke akoi matam du la ko sastri unai ko ado akoi gi ukil gi wana akoi kanu pisali je on the paper ni ko ado sim matam da moi se handu eba samai da guna afaba tawri ba mi sigduwa akoi hanjan sum sei ba do hangi matang se le aham da mukoi na sei ba do nukoi ni chin da ne akoi yam hayam to no ko to sapiu na akoi di chale we went to the court akoi di no na tawram ni ba kanu se akoi gi kanu se su se ba se kakhat bi ba supreme court ji pending le ri pa khelu ya da wa ni no sima mayam le ri ba se aduga ngasai ge ko mo su ne je panga ngam ba ni mo di thabo ni tawam ta nati ba ago ta se akoi na haje ba so ma ta mi ge akoi gi mathak ta le ri ba case mayam je kanan thing bi do na aduna sigi pot chukang khang na wa de pangang de ngangi ko aduga akoi na taw ko matam da akoi na kenu gi ko akoi na punna puna akoi na rally sal ko matam da na thakna akoi na protest ko matam da akoi na thel banner du ubi da akoi ra de Manipur da communal harmony pura pe ha bani chingtang gi phoche ing ba ta phoche pura pe communal harmony se hanjan han bi ha bani ado communal harmony kai be ya ba ngasai gi do 371 si ga di communal harmony pungkai kai de jinga tamga da dong dong ne adu mo poto mo so akoi lokthok au hai na akoi demand tawri bane ba khoi go ne di si 371 si lokthok ya bise adu mo do ai no sum hanjan nan sum ngang le ga dran okay adu ni nai na haje de do sidai sidai khanna ne bodu ki matu na hai bani man de ke no da hojik ti tase na hai ta ga di ko BJP kambu si so machum di loi sa ga praga sing a hon le mo number 1 kanam thol te ji Raja macam dia ojo betul loi calon dulu ni, asyik lebar cerita tahu lebar saya mana je, mau thola ke thambi biar tu bro, sini thambi biar tu bro, tu dah kini, mau saya ini nana wajib betul, amma dah cale adum pamin naba, amma dah cale amma pamin naba, mi khala kata ni, tapi na liang tu bersih, di source pasien jo khala lega, amma giung ni khala amma giung deh, mau ni semai tu dah aku ni, sedih aku Manipur ki pasar macam sih bu, mau player ane tim mani sih aku kena apa sih playground apa. aduna da akhoi gi to jei se akhoi di tasina akhoi nationalist sai na akhoi di ko isa se nationalist na haje ge adu akhoi lebak se sibe ya ro
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯥꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅꯁꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯤꯕꯦꯠ ꯃꯆꯥ ꯆꯥꯎꯕ ꯉꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯥꯏꯅꯦ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯅꯣ ꯂꯤꯟ ꯃꯃꯩꯒ ꯃꯀꯣꯛꯀ ꯎꯪꯉꯒ ꯄꯣꯠ ꯊꯣꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯉꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯅꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯣꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯌꯦꯡꯅꯕꯤꯌꯨꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯒꯅꯨ ꯏꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯒꯅꯨꯕ ꯏꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯕꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ we are the sons of the soil हाइबसे मसी माइ काहनिंदे ओके थैंक यू वेरी मच ओजा तोमचा लोइसलपदा आई बंकिन द लाक्सगे बंकिन नाकल अमरंदा ओजा तोमचा ना सु याम कन एलिगेशन अमा हाबदी ngसागी 1940 का 9 द खोइसी मर्ज तौखरे आफ्टर दैट ngसाई खोगी 500 सिका जे काय कादी सु हाबगी यनबम सु लैदी मसिद नेहरू ला अम्बदगी सिका कारक पसे लेखरे हाब वारोल अमा थमलीबा मसीदनेबो ओजा तोमचाना नेहरू लांबदगी सिका कारक पर लेपखिबनिना नेहरू की खुद यावी ने याम कन्ना अखोगी ओजा तोमचाना अखोगी कबो बेली की मतंग दा हाइजे बंकिन करी क्लैरिफिकेशन कमाइले खोई दे हाइफम थोपदि हाइग्रबने दो एसेप तौबिबो और तौबिदबदुना अमने अदु हाइजनबा यागदबा पोट अमता नते हाइरिबा मयामसि अइना हाइबसिसु लालदि हयेंग मिनिट खरद ngaire nga lerga social media da sebak phalak toba aina haijan bo erso hake bo haini yomai thage bo haini ba laaga ai haijan ba yaba natte fake and figure ne pure ise adu khangde adagi akoina oja tomta na pangai haijan ba hekta haiba du su haihan ningde akoi su sida laaga papap laaga ai congress yaurabne na tv mamang da phama wa ngangu gen lakpa natte akoi su sahi kya keno tawraga akoi su hona jaraga lakpani aduna akoi su thijan jaba adagi khangjan jaba tansan jaba yaba mayam ama tansan le haira kanda khoisu lakjabani adumaina akoi yamna kaino to honingde adagi kari hoine kabo valley se hanjan bangam basu oisunu loina hotna minase phai yam pai kabo valley phangbo oisunu ngam basu oisunu adu masi kanana tawgodamno sarkarna tawgodamna tra masi ahanbada मसीगी डॉक्यूमेंट अखोइगी ओइरमे हाइबसे मसी कनागुंबा खरनदि अखोइना ओइरमे अखोइना ओइरमदे हाइबनते अखोइगी ओइरमबसे बर्माना चाही तरेट खुनताकपगी कनोसे 7 years devastation सिदा अखोइ लोइना अखोइ मोइगी मखादा लेरबा मतुंगदा अमुक हंदोकनरबा मतुंगददि अदुगी मतमदुदा अखोइ कबोगी एरिया से यावदे हाइबसे सिदा चियदा लेबा पोटनेबा अदु हाइबा पोटसि अमुका आई कनो मा हाइजगेबा अदगी अमुक येंबियो बीजेपी ना तौरीबा असोइबा म्याम से बीजेपी ना तौरीबा असोइबा म्याम से मसीगी खुदिंगमक्की अखोइसि कोर्ट केस तौर लयो हाइतारगदि अखोइ सिबना हानगरनी हाइबदि नुंतीगी पुंग खुदिंगी सेकेंड खुदिंगी केस तौना तामने कोर्ट चटपा ताबने बको बीजेपी ना तौरीसिदि चामदा 90% गी मथक त सोइबने 100 सोइदि आई हाइजरोय अदना असोकी मतिक साथीना सोइरेबा सोइरिबा म्याम से मसी खुदिंगमक्की अखोइ केस चटलगा तौनरगा कोर्ट चटला लैतारदि अखोइ लेबाक प्रजागी सेवा तौबा ngमरोय अखोइ सिबनासु हालनी बको हाइनिंग पॉइंट दी बीजेपी के असोइबसे असुकी मतिक यामे हाइजबने अदुगा अमुक एक्सपेंडिचर मागी कंपेंसेशन गी मतंगदो हे हाइबिरिको अइ ngसाइ जो हाइजग्रे नेहरू गी मबुबोक तो 1833 दा चाही तरे खत सुदा ngaइरिएबा अदगी अमुक अइ हाइजगे इंडियन नेशनल कांग्रेस हाइबा पार्टी से 1885 ता फॉर्म तौगिबनेबा अदुगा इंडियाना निंखा तमिसिना 1947 दनेबा अदुगा इंडिया से सिदा कॉन्स्टिट्यूशन चटनाबा लेबाक अमा ओइरे इसिना 1950 दनेबा
26 January 1950 da constitution chatnaba hawreba ado sigise ado kamai tawdana 1953 da Kabaw Valley se Jawaharlal Nehru na akoi pitho amena haibano haibase masigi matang kine ba khon nga ise ado kaino se compensation se Manipur na akoi March tawdri phawgi chahi ani marak matek to 1949 phawbase masidi adum kaino tawe ado Nehru la aba matungi se si amtang hana yengbi goba ai mate amtang pajarake oja Kabaw Valley compensation adjusted hai bane bako adjusted hai se adjustment of Kabaw Valley compensation with expenditure for ammunition hai dana Manipur gi akoi gi season nagi ba arms ammunition hai gadra adum mayam magi akoi semgat sagal iba lanmi ama adu da lay requirements mayam du gi maintenance to adu tawbada masi aina haijaba natte aina chamcham na chi maset am set up purak natte the eastern frontier of India kanana iba RB Pemberton na aduda yawbudune aina sida pujara ise kari si mate amtang pajaramge until the death of Raja Gambhir Singh ammunition had been generally given free of expense to Manipur but it has been recently determined to furnish none that is not paid for and this additional source of expenditure is defrayed out of the pension which was granted on the transfer of the Kabaw Valley to the Burmese the eastern frontier of India by RB Pemberton na iba masine ado sigumba mayam se laina aikoi kari haini hekta false allegation tawbase masidi aikoi yaba som ngamoyeba adagi somda Nehru na kaino tawbane habise ai ten na last oina ai amtang hajaramge matam kitang pibiyo kaino tawbani na ado sida kaidawre Professor Gangumai Kamai haidana mahangna ibiba kaino se history of modern Manipur haidana by Laldena haidana amasu yawe masidasu akoi Kabaw Valley compensation paid by British se masi matang da iri ba ko ai asi loina paragadi yaroi aina khanganjaning badi miyamda loina magi leijaba chayet nari bana kadai wai dano haibana chingbado loina leijayeba ado asigumba mayam se akoi leibani na akoi tawning basi pangtawda tawsan ba yaroeba ado 1949 da Manipur na India da merge tawba matam da Kabaw Valley do aikoi gi oina sunglei leiramdre hairiba pot to madu geographical boundary amo oina akoi internationally accepted oiba akoi recognized oiba adugumba territory amo oina leiramdana aikoi Nehru na 1953 da la aga adu tawre haisibo kari da chanari ge ba puthok piro aikoi mitna kong oija hoge akoi BJP no oisno any expert intellectual akhang hi myam no oisno puthok piro aikoi na khangdaba aikoi na awat pa ho ba leiraga so aikoi na soiram ba leiraga so aikoi di aikoi tamja hoge ba but as far as our knowledge is concerned from our own research work sida available oiriba si khara sineba koina phangjari se sida henba so ai atai atopada kaino tawram gadaba mante aduga aina haijaning ba amakhaka akoi kaino se Shivsagar Valley se akoi Shivsagar Valley adai Chandrapur Kasar si pochi akoi hana akoi matam amada Manipur na dwai do akoi gi influence leiramme akoi gi influence yoramme haidra akoi madu aikoi gi ne haiba hujik yabra natraga aikoi gi territory manung chanbra haibasi masi akoi yam questionable oeba aduna masidi masagi leijaramba potu mars tawrkan kaino tawgiba mayam se akoi maduda ulta somda tawraga aina ngasai hobada first round da haijagibdo divert tactics mingon brain wash tawba befool tawba bluff tawraga reality dagi thaidok nanaba reality dagi escape tawnanaba ado akoi tawbane na lawe aduga ngasai ai yam nuai taba ama ai oja tomcha na haibibada amkhak hai ILP adu da na haiba ko ado ILP adu haibado karino Manipur People's Bill gaina kaino tawrami se kamain tawbno ado masidaida aikoi thokiba thodok wathok akoi Congress government na kamain tawraga situation handle tawgi manage tawgi miyam na loina khangnaba natra Sri Okram Iwobi gi matamda ado haiba punamak tuda akoi community amaga nong ta kanam ta hatok na gi deba ai tatna haijaba duneba Congress ki matamda irang thoambadi yai hoi asoi ba yawam badi yai akoi honorable CLP leader na tatna haiba dune soi gradi
soi hai bang ngamme adugi gasto akoi ai ikaide pangdabagi wanate madu thona phabne na logadabne ga haido adu asiguma mayam se mana haibodo akoina yajaningba akoina miyamda khanghanningbadi kaino harakanda asoiba phanyam lei khraso akoi kangup masen hatokna gideba sumani yum mai thadokna taw gideba sarkar ga tawna giba ngaktaneba asiguma mayam se adagi amana ai last but not the least amakha aina hainingbasi kaino harakanda thoiba thodok wathok khudingmaksi A to Z ai isa nungai tabai so adagi kananoma aswaida accident thom bai so aswaida yum mai ama chak bai so aswaida ising phang da bai so mai mut bai so drain gi so loina parliament da loina pukhat lo du di yaroi ba kwa aina haijaningi se aduna khitang matang chana magi pukhatli ba khara do akoi phajana nainaraga kamai tawga arthan bayai masi kaya yam impactful oi natraga masi negative kayam layawe o mathang dadi kamai tawga improvement la an ga dagi haibarom du da chusat chatte ba BJP की MP राज्य सभा की तो ने एक वार मचे में टेक ngang रबा as celebration कांग्रेस की MP अनि चेना नहान तै ngang तना इंडिया पुम बदा लेबाक सी सिन मथुंग ब मखै निंदना स्टेट पुनम की मिपुम प्रजा खुदिंग मकना खुबा खुदना अखोय थागत लगतना असिगुम MP मतंग पामे असिगुम MP अखोय लेबाक तो पामे हारिबा मयाम दुना सोना मनाम सिंग थाबा नते मी यमनबु appreciate तौर रोय गेन तौर दिने अफबसी अमता उबंग मोयबा अदुगा कबो भेली पुसलकपा matang chana gera chana roi gera phai Kabaw Valley hanjanba ngamhangani hairagadi ngambasu poisano tawbadang bo Kabaw Valley lam drikanda kangpok pise senapati kangpok pise adagi tengnopal more se Churachandpur se huji ekoi gi oidriba khangdreba asi amtang hana lausan biyo mina lausan graba isagi lam manungda leijariba se masi hana amtang lausan biyo ba kangpok pi Yes. Senapati Tengnopal More Churachandpur se Masiam Tahana Lausan Bio ai Kabaw Valley do ko na Lausan Bio BJP na ngamagadi madu yamna aphaba oigani akoina su mating pangjage Congress party na madu yam harau jagani aduga ide loisan jarakpada ai blame tawbagi natte oja su akoi respected panel member myam yaubiri ai oja tomcha da tamna na haibasu na chade warobino ai social activist ne hairagadi ai party amagi spokesperson dawna wangang haningde mathang dadi ai sumaina tawgadaba already ta sengna I humbly request BJP gi spokesperson ne na thamoi sengna thangai sengna haibiyo sida social activist ne su hairaga lauriba role na ama aduga masi aidi kari haine learned mayam gi fraternity da akoi advocate mayam su yam nungai jaram dawmante aduna asigum basi haininge aduga Congress ta charge toriba allegation punamak akoi ngarang Rajya Sabha gi MP na hariba punamak Sri Hare Sor Goswami na su phajana sengdok pikre sengdok pagi mahuttuda aina ngasi su amuk miyam da amuk elaborate tawjari chama da chama makoi na hariba singdo Congress ta miyam da utchai bane allegation tawbane haibase adu makoi na tasengna asengba achumba pam targadi RTI thabiyo International Court of Justice ta chatpiyo Honorable Supreme Court ta case file tawbiyo aduga fight tawbiyo aduna tragana asing ba document center da si leirame noi Congress kari na chinthiri no si leirami sidi na miyama mangda puthaga Congress party bu ikai ba ongtang pibio natraga achum aran khangda badagi marakta nung ha ani gi marakta leiba akoi BJP Congress yetna bada micham praja miyam da kok ngaholiba chamam na haliba miyam se makhoi da amtang clarification pina na ba lenga pai ba BJP na center da leiriba amasung manipur gi BJP gi MP na ne angtang che chang evidence myam do puthok piraga myam gi confusion se clarify tawbiyo ana thamjage. Okay, thank you very much. Jiki am phasa bawai khara yaw gre Kangpopi na ta Churachandpur kai je Manipur handa kabi gi ba outer se kari state ki kabi gi na tum tang sik bukram moi se kano ge puki gi lam da ka gi bra na ta comment ta bunu Manipur na te Manipur ki MP na tro bangang ngang ngom je Manipur ki MP khangba political party ma ngang ba yaw de bo ngang bi no ba Kangpopi de lepi ba je outer da chel ba moi sing je Manipur ki parla partner pra ba je Congress ki wakhal da kari legi je masi umta hang biyo adu ga ne Congress na mase hui Manipur ki partla na ta partner baje Congress ki party ki dazum do kano chingnaba level lai tabra da se to thampira ai adu yam sengdok jage yam thamoi yam sengna
Matam di yam sang na. Lauzer. Okay. Hoi. Oza han tang na beer tong ina sin nung diam nung ai. Hoi. Diam nung arang mani tu. The political kana yamna responsible political party. Ada sini yang pergi kantor ya pergi debate poina tong le. Okay. Discussion tau saya debate tong le di. Tena bangkin ada loisel pada oza gi. Ai di loisel jare na khanja bane ko. Oza na sengok pil ona nam na wang hang birak pagi sengok jabane. Ado ai khoi na haijabadi yam sarcastic oina min tau jari se. Kangpokpi Churachandpur adagi Tengnopal More se amtang hana lausan biyo haiba arthadi yam serious oi bigano akoi kana na masida haijari di changthok changsan jana handadana leiriba mayam se sangna hallo mahausa dangna manipur gi lamne haidana yamna proud feeling leibado adugi free movement leibado adumaina amtang lehello haibane masidaida congress na manipur gi part ne na lauramdrabra Hoji outer the car MP sino kanai party gi no haiba adom da chatpiyo haiba natte serious oigada ba matter da no akoi na haijani se no oza tomcha adumai dum tawdi ya roi adu ne haise lamdo akoi hanjal hanbiro haiba ne da mausa dauna anyway yam noi jare ngasi ge khoji pukachari ba khoji Kabaw Valley gi wathok Kanana Chumliba haiba sida akoi tongan ba panelist ahum oza HEMANTA aduga khoji oza bankin inau bankin aduga oza tomcha dagi masa gi point of views mayam am thambigre adumakpu khoi hojik leiriba Kabaw Valley gi wathok sida haidi figure and facts magi puthori iba mayam sigi matung inadi khogi congress na puthor basina khitang haidi ama magi support ki wana te ai su neutral ni mayam na lecture sanu adu tabiri ba mayam na karamba na chungni bano karamba na lali bano habsi tabiri ba mayam na dum achum basi kanano habse mayam gi viewers na dum maglepiro aduga khwaibagi maru oiribadi akhoi hojik thoiba khogi kuki madi MEITEI gi conflict sisu akhoi manipur gi leijariba puari gi akhoi lising ani hena leiba sida chayet na ba amana ma hai tongan ba narratives leiba sina maram oirkanda ngasi akhoi waroshin purakpa ngamdana leiri sigi marakta Kabaw Valley gi wathok simasung parliament ta pukhalaktuna masida su akhoi gi tungi charol suronda Lana Zaki Gadabagasi Koi Laiba Koi Lamdam Sida Laiba academicians sing historians sing na Masigi Achumba fact and findings Chapchabasi Miyam Nasu judgment Tawio Duga Akogi academicians sing Nasutana Biraga Masi Akogi Tungi Mirolgi Nava Kalaga Achumba Mayam the Tambu Habawarol the Tamzabalona Masi Yenadi Ming Tabi Pai Punamaki Mapam the Gikai and Nabayatang Nizari till then take a step. I'm gonna